Sabi na po nitong Santa Julian of Norwich, all shall be well, and all manner of things shall be well. In Christ, all shall be well, and all manner of things shall be well. King Guinu po, nung biasa tang makisanmetung at makiagum, nung biasa tang kilalanan, daratang, Aldo, grasya. Uling ing Guinu, enaka tamu, kakalingwan. Aliwang klaseng panlalawe, nalibutad na ning kasakitan, ating sala, libutad na ning pagdalanan, ating grasya. Uling aliwa ing panlalawe. Everything is grace nga napin pong Saint Paul. Romans 8:28. Everything will work for good for those who love God, called according to His purpose. Ang lahat po ay biyaya at sumukit ang panlalawe. Mapalyaring ngeni etapa ay intindyan nung ating kayong daralanan na kasakitan, sakit ang Guinu. At ita mo lalapit ta kaya. Uling ya, makisanmetung ya king paralan ni Apung Gracia. Ne biasa yang tanggap, king grasyang daratang, libutad na ning kasakitan na pigdalanan na ning birhen. Uling ing Guinu, ene kelingwan ing indong birhen.